An Chief Ministerin aron riek le don ani tin zone thian in 1 million subscribers an lo nei ting ta der maya ro pi khop mai kan riek chanang Speaker, di mana kalau main tiltem han soilok ka doa. Yes. Hey, 4 lane lai mek ani kong omsanen ain buk thuana lai khoi mulai ya oma furin min ron nang trana anal khop maya. Hey hi kong thasok kan nei na turania rethiam takami puite point kan lo do ram kan ngen doa. Tin tun naya real le thia wangin scholarship le mundang danga chiat na atleng hlom ti kan thria heng hi kumdanga kan ti thin dan pa nga in bial tu DC te ne na fel taka report hi lope zel turin kan in ngen dua tin PF lalom kimi chung chang kan ngai mo tlanga tuna hian inquiry preliminary inquiry ti zoto ania Minister Pirin Puin Rang takin ma alanga la riat vele hey mai hi kan du tok don lova magisterial inquiry kan din chho ngal dona ta chuan mo phurtu te anomani chuan dan angin action lak ani anga tin hetiang hi tun ma point ado thleng to thina men sarkar a hian tun a po tun ma point rehabilitation ne mohan pek na tur provision hi chen khat ma kan lo nei lova til thleng zen phei chuani lova thleng le thei te pawni chuwang chuan akhe sa zirzelin sarkar hian engemaw zat te hi chuanin han pui ve ilangin han ral ve ilangin tha ang ti chu kan rilruwa awm dewa amaro chu inquiry result te kan hriat phot ma chuan han ti thut kha achi lowanga inquiry han ti zo selangin ta chuan aman thiam lo na alo nei mi lo ani ti te fin fi an ni chho chuan sarkar in om tok kan tiangin kan latran pui ve tura kan in ngaya president kan siam do na wangin film khurde lek ero chu angai kan ti ani ten pu speaker ka demand hi demand pakwalai ania demand pania ringot pok hanin an mang review zel maya demand pakwa chuan pakhat soinan khanin minutes som ni zel po lo mangila reaction nen khachuanin narkam ni chuang dai khaning hal maya piani di mana khan pu speaker kading bia lo ania khang te po kha apuk thei chuanin ngày mới này cho nên là số tiền lạ thằng xuống khasu kan pass to sia an LOP son ni mel room de tlating ka ria ti lo meang tin star question ate an star question ate budget general discussion ate tiltam tak kan in chang to loma khang sia ka kan zawai a copy kan kol chunga mi kha lo en non le lomila khang a chan om to zo non kan nei nuala khang kha chu kan in chang to lem lo ani point kan in ngai tiam don nia tin kan opposition leader ina mi kan state project monitoring committee report house kan lei chung chang aron zo fia kha dan te kan han ena parliament laman ti dan te po state sarkar ina adin committee te commission te khatiang chi reng khachu a report kha house a hian lei thin alo ni dan te chu ka juk soi vek lo mai nga hemi state project monitoring committee hi chiang taka gazette notification na chu thlap kha ni chuwang chuan helaya copy kan hanin pe kha aswal na omfran lova member ten kan tangkai pui zok tura kan ngaya ten tiang de hitun ma khan voi khat kan experience to kan speaker putcha mani lai khan Sinlung Hills Development Council rules kha helai hian anon sema he council hian act pola nei si lova house hian kutla na kan nei mi lova a rules po hi kan siam ani box si lova department ina siam mai ani an du hunan ti dang lam thenia he taron le ngot hi enge om zia ti kha kan speaker ka zota ani chuanin minon khilai ni hi tin min chang
khát tiếng khá til om về te po alo ni ni ten pulal san amaral te kha ni legislative assembly budget plak niam chan kha redu a nya hei chu assembly budget committee thuang se la kan da hian ni maya kenin thu kan va nei lova tun somni panga somni paruk revised estimate ain kan be tharami tur hi materials le supplies le loans le advances te tla niam zual deva chu aniam chan te po ani anga ka chu kan soi phak ani chi alovani din demand number som pangaji edin hua office kalpuya ni ma se be ti tham da ani lo ti ani hei poya san ber chu office hi edin hua chuan in establish to sum sen tam na tur aum to lo wang ani project aum chuan ICT lam tho tur to zo ani don ani pian in nuaya REINB in niam chungchang aron soi boka achan chu RE na ba te sa skill adang te khang project ka suman mu te RDSS SMS te pek ni in RE alo langa an project mu dan zirin kumin RE pek belle ani ang kha ka chu an mu chaudan azir khan akal don ani SMS tur hi finance crores and his nga dani SMS mo counterpart funding mo atan summa mo piang pek turani pian in nuaya RDSS te po awam vek ani tina soiledang pakhat kha demand number 3 council of ministers BE to RE 2526 punchan ani vehicle outsourcing of angin rent for others rupees 37.80 lakhs 80 lakhs atangin 51.80 lakhs apunga area hian rupees 71.60 atangin 115.70 lakh apunga ni OE hi cheng somsari pakhat an cheng noi somsari pakhat point pani bial atangin noi somko point pani bial apunga heng tei chu andil anga pek bel mai thin ani then demand number 9 hian finance department noi BEI in RE 2526 anyam viau na chan atil le hei finance noi sum pa krang maintenance ski nabat medical treatment road maintenance UIDF NCDC kanti te SPCC le SPP le ses te hi department mangtu turte ansem chua tura surrender anya wangin RE lotlan yam ani 26-27 po hetiang tho hian yang RE chu lotlan yam viau don ani chuan puarem chakma zo na kha zo na lampang hi ka soivek lawanga channa tang hian hriat theivek thowa ziedin Kamalanagar hi census town atan puan thei ani le ni lo chungchang hi Directorate of Census Operations Mizoram nena le khai na ziaka Directorate in ni takhat sang ni somni panga min chan na chuan Census of India 2021 circular number 2 angin Longtlai district huam chunga Kamalanagar khwa hi census town atan puan turin criteria 3 te hian atling lo ti ziadia min hriatir ani ten puse zelal bek lua zo na kha Mizoram government land pooling and management scheme noya hian Natial district tan sarkar ramte department frang in trangkai zo ka an man theina turin DC chairman noya district level government land authority in state sarkar ron namu maltak aron thlen anga chu kan lo ngai tuan te puaro ming liana na XMLA te eng stages le rengen ni ti hi table of president sa hian in XMLA te hi kani po XMLA te kan lo ni ve to flam ma te po kan lo tel ve zak to sarkar hian in kan reng hi eng ma siam lo XMLA kan ni na chuan reng kan nei lo stages po eng ma tar len om lo ni pen pulal chuan thanga zona balingan sa Mizoram house ro ani tak nuwa hian tun din muna chuan mundang leitum na om hri lova central sarkar ruam man angin BSNL te MTNL ram all te hi
monetize tura malak me kania e policy nuai hian Mizoram sarkar point India ram khopui frang frang Mizoram house mun tur hi adap ve mek ani tin achan nei kan chiar kan soisel mai nga lengpui airport hi tundin huna chuan double ai nen lan turin raman thui taka kal to a chuwangin bungrop hur thei thlona lian service tiremo lengpui airport hi international standard siam tumna emo aomri lo kandin mun hi alai ri tlat ani sarkar lai pui Ministry of Civil Aviation in Greenfield Airports Policy 2008 nuaya airport thar siam na turin athlonin double ai in pre-feasibility study min nei sakdona hemiang hian Mizoram chimlama South Mualcheng Thisamram Lunglei district le Mam Pui Longtlai district te airport thar siam na tan pre-feasibility study min nei sakdona heng baka hian ngur Champhai district le Lungdup Kelkangbul Champhai district te po double ai hian thlonin pre-feasibility study hi anei don bok ani Then Ministry of Donor Nuaya Nesit Satrangin Serchip District Tenzola Heliport Siam Natur Cross Company Anon Sanction Phil to A Ena Toktur Hian PWD in Tender and Float to A Heliport Hi Kane Una Chuan Kwazin Tetan Trangkai Takaman Tour Ani Don Ani Mundanga Po Neisel District Tina Nei Kanhan Base Saya Hi Amasa Tour Ani Tin puram than moya kan member zong ta khan lai pui tlang quarter chung chang kha zota quarter som pani PWD 10 an ne ta khian chung chu mihring se na ta na him to lo an ti ya chu wang heng te hi chia turin sarkar chon thuluk na siama heng quarter te hi ngumal ta ka thiani theinan quarters lo tu te hian February samni pariat sang ni samni paruk ral ma chu san turin thu pek an ni a sarkar in mamo nan quarter thar sakle atum ani tin BSNL le MTNL te hian India ram khopui frang franga thapui o mun thapui pui zau tak tak all an ne kha kha monetize tumin tun a hian ma kan lame ka kan indor me ka sunga kan han than deuh te chu Delhi te Guwahati te Mumbai Hyderabad Chennai Gurgaon Bengaluru Kolkata te hian Mizoram Tourism Development Agency kaltlangin malak mek ania kan indor me ka tuna hianin khatian ni chuan kan sum seng lovin heng khopui frang franga hian building kan nei bel theidon ni in kan in free ani ten GAD an sarkar na top 10 quarter lo tu thajo kan nei theina tan VIP le official dang te thlen na tur tun na hian saski kaltanga sarkarin sarkar lai puin sum min puk tira tangin heng nuai na te PWD kaltanga thome kania General Pu Residential Accommodation Lunglei si halong tlai le Serchip District cross onga Procurement ania type 5 type 6 quarters miniko cross on pangaman sakmek ani bok ani ten Dr. Lorena Khan Ramrin de Paom District din hun sarkarin ti kha soya hi long tlai DC annex building ruito sakhat chungchang ne nang kai noya kha kha district atangin rod namumal tak anon thelu tanga atrulangin kan lo bo zui don nia ten sangau SDO civil office chungchanga hianin thok tu no mumal lo wang tun thleng na la function thathei lo ti country post chen khat po head office a hian transfer en to atrulangin malak zui zel ani ang ten Pu Lalduhoma'n lian kan member zom takin li thei chungchang aron zo kha motor auction to Romem kalei duania tidak uning kafia salle songdon ngen yenge ni sum don thiam de umai ni tun no SAW no hian car somni paruk tru huiler pasari bas pakhat avain lir thei somthum pali hi vehicle condemnation board condemn palna dilme kania Hemizinga hian registration thito aom nuala wangin auctionati ral thei vekchu annilovang li thei somthum pali condemn dilbak po hi reilo te registration thitur aom nuala wangin motor in dailo dan chen fia vat tur ro man ani motor lei thar angai ni chuan atul anga malak ani ang ten pulal mon pu puntain lamka lam helicopter service ka se hi Ministry of Civil Aviation Nuaya Regional Connectivity Scheme udan atangin
hai zol lamka helicopter service hi thotir tumani the ball AI in bidding abuat saya khan Pawan Hans Limited in Herut hi anchanga hai zol lamka helicopter service hi lautlin thuai tum ani Pawan Hans ka yei dewin alanga ma se chang tu omchun an ni ve miamani ten Mizoram House all Balingans munami karon zot boka kha High Court tu kalmek an ya sub judice ni ram leituten Calcutta High Court tu buain sialu awangin case oma High Court order to Mizoram sarkar in apila kata khan thiam lo kan han chang masa division bench chuan interim order of stay ati chuaka stay sakani amar ju stay ringot ania thiam kha kan la chang chi si lo kut kan thak ngam ri lo ni thiam kan chan chuan kuta khuan sakle kan tumanga tin tral chan kha a chong a tlem nu tuk ti ni ya ma na tanga pu chaw chu nga ho kan thlen na ber thing kha ni ya abula khuan chong sang pui pui omani ke ni ani wanga sak san thailo ngot dan kha ombik karing lova kong ku chu an chief minister te po kan batchmate an nia in thian tha kan nia ti dan fel thei se chuan kan sak san ve thei te su kan be se via mani tin lamka Mizoram House kha PMJVK scheme noya khanin crore ruk le point riat turin kan han thelu ta the chuan state level empower committee point an approved to ti chuan in tun January ni samni pariata khan Ministry of Minority Affairs at thelu ani approval kan hak meka Delhi kalle masak bera a minister nen hei chu kan soidu nanga filmai tura te kan be se ni tin Vande Mataram chung chang kha hemi achang ni na thleng hian neru te hun lai tanga an lo pom khani abak hi pom lo khani achang ni na chin English translation hi kan chiranga Hail motherland rich in thy herbs and fruits thou art the giver of our happiness and well-being thou art our mother hail thee mother sweet and pleasant in thy fields of green in thy flowers and fruits in thy rivers and streams in thy breeze thou art our mother our life and strength hail motherland ti khania ram ngai la chu ani ve mai hemi chin chu amaro chu achang lang kan hanin hi chuan Hindu pathian biak na khan ni to hlomani chu wangin parliament a po hei hian hiar siam deu an tia hemi chung changa hian kan sarkar min ron nei ka hrilowa central atanga notification alo om po ka hrilowa kan chief secretary tenan longdong nge kan nen hi thleng lo hrim hrima official in hriat neng ma kan nei lowani chu wang chuanin khami chin kha chu an ngai huat tur po kha om lem lo mai theya abak thleng an dai don ni chuan kan pom thei lo tlangin ka ringa eta hi chuanin joint legislature party te kan in ron kho manga lungrual takin ma kan la tlang don nia tin Mizoram Development Bank din chungchang hi budget discussion atang khan alo kal zau zau ringa kan soile anga thil har sale ahun rei tangai tu ngai ni lo hi reilo te chunga chin fel mai thei te ponia amaro chu state sarkar sumin dai lo na wangin malang mai thei ani ri lova sarkar sum din mun enin kum khat or kum ni chunga din thei mai kan in be se ni tu na tangin bank din tur hian financing lama PSU kan nei sa jit ko noi hian subsidiary companies yama din thei mai ani sarkar in company dang din adu zok point har san na om chuang lo ten bank din turin thil trul poimo license software networking le atrul dang tipo reilo tu chunga ti fel mai thei ania chu wang sarkar sum din mun aziom vele mala ka din ngal thei tura kan ngaya working committee hi ni somni pani julai sang ni somni panga khan emi chung changa hian din ani to tun thachung te hianin and final recommendation anon thelu thei to te chu kan han be sei ani tin members am takbuarem chalma zo na kha ADC 15 FC atanga grants andon lo chungchang kha ania
13FC khan Hmar state chunga ADC areas tetan basic grant le performance grant arua mana amai ro chu 14FC le 15FC ten hei hian chunzom talovani 14FC le 15FC a top to ma se ADC tenan mani Puala Finance Commission grant andon le theinan ti in 16 Finance Commission nena memorandum mangin deal na kan thlen le a mudu chuan kan memorandum chapter 7 pek sari point pathum pakua khan a omani kan zuknorani tun 16FC a khan ma se mami tenan lo ti tolonia wang khan 16FC po hianin khoiste tanma ADC grant hi peta chuang free lo ani heti lai hian ADC area chunga village council te hian state chunga VC dang ang thowa rural local body grant andon vek khakandu andong vek thawani anni hi chon harsan na awmlo ten pi proviso na kha bial chunga VC ten RLB grant andon atla niam aron tia omja chu sangni somni pathum le somni pathum somni pali chunga RLB grants te hi criteria pani population chu 90% akenga area in 10% akenga chu tianga chut chuani a sangni somni pali somni panga tang hi chuan second state finance commission ruwa manna siamangin RLB grant te pek anita second state finance commission hian VC te chantur chut nan criteria pathum aron mang ta thukani chungka chu population 60% anita area 30% ania then deprivation index and the 10% anita criteria man adang lama bang hian population le area in weight anexat adang lama chu bang chuan population le area lapang ai reng ma se visited chan adang lam ta kha solai chau ne lovin mun danga po ani thodan ani tin pulaurin sa ralte lo chuak le to ni mo ni thun nga hin thu thei rei thei mi lo maya Assembly's budget tlang niam chan kha aron zota nichina kan chang to in ka ria kha ka chu ten PNPI budget tlang niam na chan aron zot boka achan chu han holding sum antai bi ka kha crore zani hi PNPI kan da thin kha demand number 9 finance department a kan da tak wangani finance a om khan PNPI a om khan finance aron ti le thinanga ya ka khan hu na he a chu wang chuan direct in hei chu finance a om mai thai kan tiani ten council of minister budget lo pung chan apa pung apun chan zot boka hei chu salary ni deuber outsourcing of vehicle kalpuina sat zel nan rent for others and ti punani boka minister te sense of hrim ti san na lam akok lo ani pen pulal chuan thanga khanin heliport chungchang kha azia ka aron zota kha kan chang to a chinami kharin theyanga ten kan leibat chungchang kha kan soinua la tuna hian kan leiba hi percentage to GSDP akan han chuthian alang sang viawa asan chu GSDP kan ti di ka bangin ate khong GSDP kha an tlan yam chawa aron sang tlan le chau ani a chu ba ka tuna kan le ba kan han tia hianin hemi zinga crore sanga za thum pariat point pariat pakwa hi saskini leba thachi pungom lo kan ti kha ani a hei kan pai chuan kan liability percentage kha aniam duai dona hei hian atisang ta san na thalam panga ke ni chuan kan ngaya finance minister P Sitharamana ni ne na kan in biak point saski chu it's practically GIA tin min filani so wang chuanin kan ru hirin homlo my finance minister berhan ti khan min fil tlat maya tun malama kan din hunnen chuan kan siam ta hrimma ni somni pathum ogas sang ni le somni pathum akhan pusilal soigungan zona zota puzoram thanga kan siam le finance minister in tiang hian changa a zona chu
GSDP atanga chutin leibanga lama Mizoram India state UTG nga engzat na nge tiani a katilai kan chief minister san chan na chu RBI state finances estadio budgets of 2022-23 in Atarlandan chuan BE 2023 anga chutin GSDP atanga leibanga lama Mizoram hi India ram state UTG nga pakhat nani tini kan jom to viang ni India ram le maka mer kan ni na khala rei lo nia man kum lok khala ni khati la ya a percentage to kan GSDP atanga 53.1% ani turu khop mai zoi in hei kan din mun lo that chho zele tin puram than moi khan pension chung chang kha no pang reng deuh khan aron soya I RTI zona kha aron ti chan dewa December sang ni som pariat le December sang ni som ni pathum kum nga inkara pension paper ti felzat sang kwa za samruk pakwa kha Kes tarchin felzat soinani a normal pension soinani chuan nikwa tlakwa sang ni som pakwa khan office memorandum hiti chuan ya ta chuan first formulation manga pension ennon na khati turen tani chu sang ni som paruk malam nin ka ria khami te kha ennon turani a chu sarkar masa khun chung khan first formulation kha zakwa samsari palichia ti felman ani a ti chuan ke ni hianin kum ni lek chung hianin sing ni sanga somthum pariat kan ching felman ani tin payment kan penghal vek bok tin pension and other retirement benefits hi treasury a reitak atang china tun ma khan pensioner ten an poisa hlom an la thei thin lova tunero chuan mian pensionin an monthly pension le retirement benefit hi awa in an langal vek theya tun den huna po hian treasury zong ten pending pakhat ma an nei lo ani unati scheme kha kan soi thlia ani dan tak in ngai thanon le tiang in ron ngai poi mo hlom sia min tek po khain ron phua deuh khang ka ria unati scheme kan ti hi uttar purva transformative industrialization scheme ti nani a north east state industry ti mason na tur scheme ani india ram state danga on velo north eastern bi asiam ani ti ka report dila nikwa thlathum sang ni som ni palia central sarkar in unnotified ania central sector scheme ania Kuarantor ate sarkar in trang thengem te khakan intia central scheme ania guideline kran ania kan sarkar nuai ni lova kenin khatianga kan zukin rol thein kha a omlo ani he scheme avel tumte chuan ama saberin he scheme nuai hian registration and dilanga central sarkar in registration approve masakangai ni registration hiati ra chuan ni somthum pakhat thlathum sang ni som ni paruk thleng hon ania Aaron Potsay in September ni somthum sang ni som ni paruk thleng registration hi deal thei ani he scheme hi manufacturing le service sector enterprise thar din tur an investment cheng nuai som nga ai claim lo te tan deal thei ni nuai som nga ai claim khan project ani chuan a huap velo a deal thei lo ani chuwang chuan mi house tan ani a han ti te pok ha a engmo chen adik ani kakatsu ke ni te ni lo central ronti ani miawa investment ti hian he scheme no ideal thei claimable capital investment bika an investment atanga chu turani registration ti tura document ngai te pakhatna DPR panina registered alan documents pathumna bank kemo financial institution atrangin appraiser report palina charter accountant atrangin business neitu ni na certificate palina pan card copy paruk pangana pan card parukna GSTIN certificate copy
pasarina udaim registration pariat na concerned department atanga le khangai te antinan fire emergency services atanga NOC te Mizoram Pollution Control Board atanga consent to establish te hospitality and tourism Tanbik Tourism Department consent letter te angai ni ka adil nan ringot po khan document ngai tam viewani Eskim nuaya ham thatna omte hi entrepreneurs 10 an unit and din fel nu commercial operation and tran nuwa chau deal theni tin deal na hi an summan na GST invoice in a support vek angai baka an farm hinga current account kaltlang veka summan ani angai ni registration an tiatanga kumli chunga deal na hi thelu tur ani eng scheme nuaya ham thatna deal theite chu capital investment incentive Eminwaya hian claimable capital expenditure trangin 50% claim thei ania rupees a crore nga vaibel se nga o vaibel se sari le achan ve hi claim thei sangber maximum limit ani chumi claim tur chuan crore som panga khangai ta chu suai tam chu a claim thei lo ani amaro chu non GST sector big antinan hospital a chuan maximum limit hi 10 crore ani thung ani capital interest subvention heminwai hian project din nana bank loan interest roi zong zong atanga 5% kumtin kumsari chung claim le thei ani manufacturing and service link incentive heminwai hian business antran nuwa net GST and pe kha kumsom chung 100% amule thei ani ni som paruk thlathum som ni paruk thlangin unit som pakwa in portal kaltlangin registration and deal to a chung zinga pathum te chu central sarkar in approve to a unit palite registration deal na reject ani a tuna hian unit som panite registration deal na hi process make ani scheme hi kum som chung kalpui tur central sarkar in ruam man ni a scheme kalpui na central sarkar in ruam man financial outlay chu crores Sing kalle somthum pasari ani hemia tranga Mizoram Tanbi ka financial outlay chun sin ka ngai thak tang khan crores ali songa pathum ani tundin huna north east unati nuai unit 10 and sum claim dong an laomri lo ani abulron tran ania hi nate kanti NEIDS kanti thin e thak na kha ani a tichuan kan sarkar ma sang ni le som ni pathuma khan kan huan mong zuma khwan ka fa pa hian petrol pump ti ve tuma beng ka tangin noi som apuka ti chuanin kan han lai tona tun ma kan campaign lai khan chong hei lek lek te kan nu pui fanau te nan nei thina kan nu mangang hian ka rifle 315 kha pukap sang a hne na lo han thral pe ka ti chuan pukap sang khan na boral main afa te hne na thuro achia kulai mun khu in lo lai sak don nia tin rifle hi lo pele leng chu ati boka ti chuan min ron pele le ta amun po min ron lai sak ta ni nge na ti chuan chu ka sarkar ma dai thilania amaro chu petrol pump khan arem te chiama kan thria lo wang le anuwa unati scheme hi kan han thria chwa ve tak nuwa khan sang ni som ni pali kum to pa khan ti vela thanga kan tia aom je kan fel lo via maro chu ka fa pai na deal ve a list of applicants granted consent to establish tia hian serial number 7 ka fa pa ming chu chuang wang ani chu tilom ziania hi chu aduina dila dil lo kha ani maya etia me nei taka hanin ti na tur tan chun abu ka ri tok lem lo de wani hi la huai theilang kan dua kan encourage renga maro chu an ne kan no ka tama wang hianin anti vak lova nia a pungu na te pol hianin KMP ni na tran khan min pai to a MNF hian MLA kan ni na trai min pai to boka tuna hianin si muya ka leivung AI mangin dotin an vordar le meka tlong chim thlahum mangin an vordar le to kha khati rim khan kanin bei ani thudik lo mang hian
ang ponis tuna asoi kha ka channel a hianin a video a full in end turom kan chief minister in aran soi chung chang hamo Deputy Speaker heng min vom na lung te hi kan sar khom ve zela inuam tak saknan kan mang me kani ten puro ba ta khanin kha mutlu har zok mai portfolio kan nei lawang intisia tia portfolio nei lo chief minister om thei lo renga works department ka chang ve lawang kan tiani chu kan policy a po abu kan zia dan khani kan manifesto a po chu wang chuan works department hi voin thlangin ka chang lova khang RG stadium vel asoi po kha works ka chang ve mio lo ka chang thei lo ni min thathiam mai ro se kan mu ve si lo kha min pe ve si lo wa pi nu la beri li khanin ei deu te tua nu pui pasal nei don hian enga mo chen isu min mangai tu te hi kan han zonga be don to lama chun mangai tur hi zon hi ngai to thina Directorate of Prosecution ha indin don toem tia ni hei home lampang chan ania home department in notification an chua to a recruitment rules po an siam mek ani ten pupa puya khan lunglei district court chungchang aron zota rasivenga da kan tum khania maro chu ma kan han la dona an mani bar association te an lokala an judge ho te po an lokala kan ho tu te po an lokala min ron muwa printing and stationery ram all duai mai oma sonin so kan du zo kan ron tia ti chuan tu na hianin an indoor meka district land committee in angai tu mek nin ka ria tin FCA kha soi to lawa kan te kan senior kan ron soi lai ra ma sarkar ma sa resolution pass kha assembly hian lok sabha copy an thon thani chu a copy kan lo dong ani mai an ni kha action la tur an ni lo formality ani maya chief secretary hian an pe bokani Chief Secretary nenan pe ka Mizoram Sarkar an pe kania Mizoram Sarkar khan a ministry konsana bozui turania an bozui love ti kha kan soi mai ni bozui miao lova tin khamini kan han ngai tu ho le po khan pu speaker I ho khan tura arem tilo pia ngoi chiap ro uti mialo arem tilo in rem tilo tiro utia an ngoi ni khamale kha ten ponguna stam chungchang kha chenga le cheng som man na tura som ni man te an mang ti kha aron zota emi nan judicial stam hi cheng som nga le duai lam hi Indian Security Press Hyderabad te print ni a cheng som nga chung lam hi Indian Security Press Nasik Mumbai te print ani a chenga denomination hi a print to Indian Security Press Hyderabad te hian an print thei to lo thu tun haya fiatir kan ni a print thei tur Security Press dang zon mek ani a so wagin a denomination niam lam hi stamp vendor te hian stock a omreng chung point an indent thadu lo riawa a lok lo hian ti dewa achan chu vendor commission 6% an lo tur hian ngai tua a denomination lian lam hi an indent ve thin bokani Mizoram Sarkar in Land Revenue and Settlement Department nuaya e-stamping kalpuya tumawangin Accounts and Treasuries Finance Department le LR&S 10 non-judicial stamp chut print dan tur in ron tlanzel angai don ni LRS nuaya hian property registration deed of agreement transfer of ownership le thil dang thei e-stamping manga kalpui tumani a non-judicial stamp lo chut print tir treu chuan non-judicial stamp man bang aom treu the wangin a stock hi voi khatatam tak chutir arem lo ani ten CSS nuai na thok
te hlo po ahuna in pe hlei nem ti khania adika anni hi chu apetu central sarkar anni miawa anni na ron sanction si lo hi chuan kan pe hlei theilowa amaro chu sanction a local tlai po in direct an account na lu chi ani lo hi chuan ron process ula sum kan nei chuan advance in kan lo pe zel ang kan tia samagra ho po kha tu na khan kan pe vek ani central atang chuan ala local lo reng reng ani ma se local huna ti khan kan in rule le mai nga kan tia chu tia ti vek chu kan dua department chen khathian anon process lem lo ve boka tin chen khathi chu direct benefit transfer ani awang khan a thailo ve bok ani tin saskia kan lo mandon kha kan opposition leader khan lo manani lo incentive lo manani lo ve atia research lai khanin engti nang en don tak kan lo soi so la di on chu katia ai kan ron vata ai na soi dana chuan incentive chu it is motivation or reward atiani chuan reward khachu kan mi zo trong thiamina dai lo man ti ba kha han le lin ngai na ka kan khelo ani chuan demand number 1 an lu tanga chu ain dot ang khang ka rong kal do ni hei political and cabinet ania ka sarkar nu hian agenda zani samnga pasari cabinet hian kan ngai to a 10 minute agenda copy te hi governor le minister te le a department agenda nei tu secretary te bak kan pengai lo aponga taka copy impact ngot si anilo tin cabinet meeting zo hian chief minister hianin press conference te anei thin thowa anei ngai tur ti han chuang lova kan bang tlai theilu to ka arem vak to lova tin a trul lem lova maro chu press in kan pe chuak ngal vek zela RTI mangten on deal chuan kan pe tho kan leader of opposition po hi kan meeting minute zong kan pe to in ka ria khatiang khania amar adil tu zirte po ni veni civil mi zong na tlang zar chi po ani chi alo tina thu zirte po ani tikhan demand number 1 chu ka zo ani mai demand number 4 kan lu tanga hei lon judicial department ania hei mezo department pariat kan nei zinga miani directorate franane lo chungin outlying office sang panga ayan kola tin high court le district court ta nodal department ni in executive le judiciary te tho ho na chungchanga license na poi mo ta ka thok bokani department chunga na Sang te baka law judicial department na tho langsar jual te chu legal advice legal opinion pek te bill le subordinate legislation endicte MOU le MOA endicte cabinet memorandum endicte parawise comment endicte ani heng te department sang atanga file lo lu thin te nia dan mi ta tangin
a fel fai to kem ti lo zir chian thin ani tin luan Judicial Department hian Advocate General, Government Advocate, Public Prosecutor, Supreme Court Standing Council te apoina an Controlling Authority Department ani tel ngal boka Public Notary te po hi luan Judicial Department ruat ani eng kan Public Prosecutor te reng hi engani appoint to ban ruala bang ko terminus kha ani veka eng hichu athaberim o ti hi ka ngai to ni sarkar tharapiang main han bang huk maya dun tu ba kan bang veka khai lo tlongwain lo thok zui ri sam ro ka tia ka ngen so ka ni kan lein pe lo de khan bang huk maya sarkar tharapiang in andu zong an tia adek rotri lem lo mang o he chu practice akan mangla langai to ho a eng mo tal te chu permanent a om chho tur te hi om ve sengin a tingam sarkar ni te poi thaw mang ka tia khatiang kha ko terminus om dan ania khoya po e minister te po kan hun apel chuan ko terminus te chu en thil vek ngal ania kan kheveka mar chu an AMC lama hian ani vak lo deuh ani ome tram top don roya lo in da nge te an nei emoni pek thina na the PM chuan kha kan ti ve ngai lo tin library thadeu mai kan nia abasement a khuanin chu department officer te le ukil te sirlai le minister te thlengin mang tangkai em ani tuna hian infrastructure kan han nei belve CSS atangin Crorsom Pali Point pakhat Pali kan Hmar District Court Building Frank Saknan kan mangmeka CSS Nuaya Fast Track Special Court Pathum kan nei to Aizola pani omin champaya pakhat omani chuan Aizol District Mineko khatla Aizol District Court hi oma Judicial Quarters Pomin Judicial Officer Tenan Luameka Lunglei District hian District Court Building Lunglei Sangnatan Rasiveng Lunglei Nichin Khan ka soi kha ania tuna chuan ram kha ti fel angai ri phot ani Longtlai District hian Judicial Quarters oma sakme kan ibok Court Building Sangnatur hian ram kan nia DPR siam alani lawa sak alani lo Siha hian Judicial Quarters kan nia Court Building po sakzo fel trip ani Kolosip District Court Building oma Fast Track Court tur sakme kan nia Judicial Quarters luile sakzo lima ombok Setsi pa hian Court Building le Judicial Quarter Mamita Court Building le Judicial Quarter Sampaya po Court Building tur sak Bultran ani to Judicial Quarters sak alangaya asak na tur
po kan nei fel to ni Saitual district ahian district court complex Rualung Saitual district Saknatan DPR ti fel to nin administrative approval po mu tonia sarkar kum thara na to bultran mai thei tur pe fel to ani bok na tiala hian court building le judicial quarters sakna tur ram om to a DPR boy pui me kani Khozol district court building le judicial quarters sakna tur ram om to a DPR boy pui me ani ei post fill up engam mazat kan ne ya ei chu ka kalkan mai nge ti khan du tok le mayang lon judicial chu demand number 5 vigilance han lut ila sarkar na thok group a le b10 property return online a thelu ti hi kan chunjom zela lotling takin voin thlenga la chunjom zela ni a property return thelu na tur port at thar siama nikhat lakat sang ni somni palia tangin mantran ani a vigilance clearance certificate he department frang official te na online le manual pek thin ani sang ni somni pathum December la sarkar thar pian nuwa Mizoram chunga thubuai chui thei turin Mizoram sarkar chuan CBI na ni somni pariat la so pani somni pathuma consent ape a notification chu ni somni pasari tharuk sang ni somni palia chu that le ani notification chu anon ani chan chu director CBI na tangin le kha don ani a criminal law pathum BNS te BNSS te le BSA te man thar zul zuya notification chu thar le ani lo chuan CBI in July ni khat sang ni somni pali nulama investigation thar engma alak to don lo thu anon soya notification chu that dan tur duan sa aron thiltel boka state government phalna lam hasalova state sarkar na thokte chui thei ani lo thu aron tar lang boka CBI notification chu that le dan tur aron duan sa ang thlapin law and judicial department atangin vetting lak ani nuwa Mizoram sarkar chu notification achu athale ta ani ei hiti top angte soi thinania atop lailok kha omlo ain lalon ani then CBI ne na hian engamazat pek ani to a hepo hi soilo mai ilangin atharber leng puiram kha mania a document ni non dila kan pe katito a ta chuan checklist minon thon le ni chumin nuwa chuan checklist engamazat kha minon thon le chu chu voina khan ning ka ria an chang a kha engatinge a copy director IB te pe kani ti kha address ani lawani chu address ani lo wa kami ne na khan kan tia ti chuan a complaint thelu the ang leu ang po kha kan han tia kha po kha pu speaker house property khan ka pe to cha kan nei vek to in ka ria tin puman la ro da sai lovina lok out ta complaint a thelu kha chui turin ani hian special investigation team andin ve to bok ani chuan lok out ta act 2014 hi kan amen kha ania kan la thlewin ka ringa ta hianin director pakhat noya director of inquiry and prosecution thin kha inquiry wing le prosecution wing a franga siama khatia da khani ta a inquiry wing thuam chaknan chief inquiry officer te inquiry officer le deputy superintendent of police post te no kha ani to a heti hian wing pathum establishment inquiry prosecution wing te chu na thok thein anom ta ani tin member thar member judicial le deputy secretary hi kan no khat to boka tin secretary po tun ma part time thin kha deputation in regular secretary da ani to boka mimal building a thin kha tuna chuan mine ko a rangin building pek ani to bok ani tichuan an malak na frang ve a awareness campaign an nei na te hi kan soenga corruption do tura awareness campaign an nei na hi PUC a te
Sinot Higher Secondary School te IASE Institution Hall Republic Venga te Mizo Higher Secondary School te nau pangte nena corruption do dan te ti dan kha awareness campaign an nei china tin heng kan thang thar te hian corruption hi an hovia win country a ke po hian thalai te le zilai te ba tu soina chance kan ei reng chuan in chung theu atangin corruption ron do ro utin corruption do puya hian ka som zia thin ani khan kha chu du tok le tamai la demand number 9 na finance a hian do ta ila kum sang ni som ni police som ni panga to blam tang khan central sarkar chuan CSS fund te state sarkar release lok to lova actual disbursement ani don chawa release thaidan tour system SNS pars adwang thara Mizoram chu December ni som pasari sang ni som ni panga he scheme chunga rin lu ve chau kan ni chu te chung chuan central sarkar bituk ang chu March ni som thum pakhat sang ni som ni panga kan puithin thei deuh tho ani sang ni som ni panga som ni paruka he scheme hi CSS tamjok rin lu tharni in chunjom zel ni a Finance Department malak na wangin kan state ina ati thei chunga Ministry of Finance in abituk chin chu kan len theya cyber treasury neite other based direct benefit transfer kalpuitele CS ranga digital transaction neite ani Finance Department chuan if miss nena inzom e-receipt system kalpuitran meka Axis Bank le HDFC Bank tenen MOU zia ani toa SBI nen po MOU sign to ramlak mek ani e system himan ani nuwa chuan mi puiten sarkara chia file revenue dang an pek home te department holding account na lut masajeta chumi nualak chuale a chalan mga sarkar sumboma anda lu le thin kha angai to don lova sarkar sumboma directin alut tlangal to don ani abulami hian khatia mange mo na anti booking consul trachuan anti zokang nia hei thuai la drop ha hei tok beng chu de kan rem hi trachin mang Finance Department chuan online voucher level compilation system mang turin ma alamek boka tuna kalpungai chuan treasury a bill pass nu hian treasury a thokten vouchers te chu anlo compile le thota chu AG office an thelu thinani VLC system hi manani huna chuan treasury officer 10 bill an pass nu direct in vouchers te chu AG office system a alun ngal to dona machine kun manga compilation hunrei tak boy puile district franga vouchers te lu tura latin AG officer staff tir te po hiangai to don lowani treasury officer kut manga vouchers compilation boy pui ngai wanga figure ti sualpal omchin po hi om to don lo ani if miss man ani awanga DDO tam takin harsanna anto wangin pu TBC lal venchunga advisor to chief minister kai fruain if miss study team din ani a he team ruang man angin head of department le DDO zong song ne na tangin if miss man konga harsan nan to te finance department a riatir turati ani a sana chi frang zani somli don ani a heng zinga za somni panga chu complain lamthil ani a abak zong chu rotna anni heng chana don bozui hian if miss mangtu te harsan tamber chu chinfel sak ani to Mizoram Sarkar chuan sakle rangzo ka summan chu ani theina turin Departmental Purchase Advisory Board le Departmental Works Advisory Board power te chu nuai za atangin nuai zani samnga le nuai zanga te atisanga he hian SPAB le SWAB kaltlangai tam tak pumpelin o samna thendon ni ten expenditure sanction dila Finance Department file kaltir tam thin nutuk alot lem thainan le sakzoka expenditure sanction pe kani theina turin
Financial Advisor System 2 April nikhat sang ni som ni paruga trangin Department som pania introduce ani dona notification po chua to ni po speaker hi kalphung thar ania aom voi khat na tur ania atang kai don na san hi chu kan sarkar na tok te kan officer te kan ring to kani an kuta thunei na tamjok kan da don ani hemi system ang hichuan commissioner le secretaries frang te chu financial power sang jok pek an ni dona finance department kalngai lovin tum khata na thona vaibel se thum thleng le thil le na vaibel se ni thleng sang son thei ani to don ani financial advisor nei dan level zirin sanctioning power sang le dona chubaka procurement rules in atuk DPAB SPAB mo DWAB SWAB recommendation te chu aom alangai thodon ani amaro chu secretaries te power na satakati san ani awangin finance department na file tam taklu thin le in no khom thin chu thui tak pumpel ani tonga chakjokin ma na tho thei to dona department tabzoka po implement sel tum ani ka sarkar chuan sarkar na tokte GPF le pension benefit te arang thayang berachin fel saka pe ngal zel duwa April ni khatsang ni som ni panga tanga voin mars ni kuwa sang ni som ni paruk chunga payment pek chwa dan hetiang hiani pension and other benefits ka vaibel se sang kha zaruk samruk pariat le point tum GPF kan pek chwa to zat hi vaibel se sang kha zani somnga pariat point pakwa pariat ani ten GPF le pension benefit na hi ata tolin pending omlo thayang ber turing kan pechua ka tuna po hian GPF bill January sang ni som ni paruk chunga treasury lut manjong sangsu clear vek ani bokani heba ka hian ka sarkar chuan konghrang kan leiba te chu arang thayang ber rule zel duwa public accounts noi ke deposit le di thria tanga leiba kan nei te chu atam thayang ber kan pechuak bokani kan pek chu dan chu hetiang hiani ke deposit vaibel se zakwa som pali point pakwa pariat deposit 3 vaibel se som pariat point pakat pali max Mizoram Universal Healthcare Scheme hi April ni khatsang ni som ni panga tangin mantron ania hei ton din muna Mizoram sarkar state fund atang le health scheme noi in ziak lut category frank te contribution atanga manage pot ania tin health scheme pual hian Asian Development Bank atangin loan vaibel se zariat pathum point pasari pali chu don kan be sei mek boka health scheme noi sum din muntlang pui chu budget estimate sang ni som ni panga son ni parukha crore somnga ania tichuan adailo wangin crore som thum panga kan pek bel de a chuanin tun financial year thar kan nei tura phei chuan crore za som thum kan da te hialani heba hian Mizoram sarkar na thok category frang le pensioner ne na tangin January sang ni som ni paruk thlenga scheme pola deposit kan don to chu government employees te provisional employees te CSS te pensioner te awa in nuai sang ni zaruk samli le pani chuang ani when recess like han max 2.0 kan han launch le a ka chu kan theu ome ti chuan all pension scheme kan chin feldante new pension scheme kan ti feldante engi chu ga kalkan mai ange Gazette officer thar appointment ti felzat hi zathum samriat kan ya payslip pek swazat promotion transfer increment vel hi sangriat le samrup pakua atlinga sarkar na thok gazette pay fix felzat hi sangthum za samriat le pani ani GPF hi final payment ti felzat hi sangni zali panga nia final payment pek swazat hi vaibel se zali paru point pani ani DIL pek swazat hi vaibel se khat point pakwa pani closing balance tuna GPF hi kan lakol hi crore sangli zathum samli le pariat point pasari pathum ani ten special audit hi voiza samruk pali kan nei to a tun ma ka chuan tu temo lom vak lo deu te kha special audit ani ti thin angai deu khanin alanga khati lai media vela landan khania tu nei ro chung kan ti mol mai ni ti hian tu man huat an la lo atul kan ti ya
tiang hian kan tia VC poi kan audit zela zariat somli le pani kan audit to a tiang chuanin anin dai lo ma a thop tu te hi kan duangin kan la ti thei lova tin taxation a hian han lut leila ta hian GST te bat te kan hreveka petroleum products le zu ti hi alo langa zu chia in laim ni zu in zuarem ni kha khan in ti dewa kha khan ilovin army te BSF te Assam Rifles CRPF BRTF khang ho kha license fee le excise duty kan choi tir ve ani tin na lan le sampai winery tangin license fee le label fee te excise duty te kan laboka kha kha zu atanga kan hu kan han ti khan aum je chu kha kha ani tin tax revenue collection hi tax revenue chunlu zong song hi February thla thleng khan crore sang kan za som sari pasari point paruk pariat ani a ta tangyan GST tambera vatin adota se sahian Vaibel sa somli le pali point pakwa pathum le social infrastructure and services se sa chutiang zat bok soluta professional tax hi crore som panga point somrup pakwa ani a entertainment tax atangkan mumoka registration le license fee te lotling khom boka professional tax ti san kan rop thina marchu he parliament dan siam noemia nia kainu thunaina ni lova 16 finance commissioner po khang kan thlen mal via wa khulama chuanin income tax and soya khamian choi to wang khanin professional tax kha claim te chawan choi tir ta a pion choi le chief secretary choi kha in thlau lo ani amaro chu double tax ani thlat awang khan indiaram hun dangai chuan ati pun hi chu an hre ani keini ang hi kan ni ve lova an ni ve lova chuwang chuan ei kan han rop thin na a atlang le thei lovani ten GST dan ne na in milturin tax administration kan herrema commissionerate noya wing tharpanga policy and law intelligence enforcement audit le recovery te siam niin heng uing noya omtur officer te por wat felvek an ni to ani zonal office te na ti zang khaya hi hian an ni hian registration returns scrutiny le refund processing te chau an khoi tonga GST ba ka vat le profession tax te an lain kol chun zom don ani ei ses te kan han la ve a stam te po kan ti sang kan zeb lova amaro chu an ho tu masa kalchuak ta khan LPS a interview na kha in clear thewin ka ringa chia hi ale ta ti pun ka tumani atiani kha kaini chuan ale chuan kan ti pung lowa claim kan han ti pung ve zok ani in dem vaktur ani lowang ten nếu hi chu kan chiar lo mai nga poster siam ai po hi kan nga ve to khop maya taxation hi kan thuam thavia wa deputy commissioner of state tax post pangali assistant commissioner of state tax post pasarite kan no khat to ten state tax officer post ruak tam tak omai tatang hian post ruk kan no khat to tuna hian sanction post som nga pakua oma post som pariat chau no khalan ya in dai lo na na sa le adang no khaturin ro manna kalme ka assistant UD ti te khang te po kha kan no khat le zel don ni lottery lama hian til pakhat chau kan soyanga lottery sum hi max sensawatan kan mang thin ani atangkai le ni aman na kha han shelo loila a train karinga tuna hian mechanical drawing machine an nei to a chakle zualin lottery hian kalpui thei to dona sumlo lut te po a punpha deutura kangai tisuan kan budget estimate kha kan fria a fiscal parameter sang te po kan soi to a tisuan finance department abik hian Vaibel se sangli sa sari songa pakhat point pali pathum hi kan da chu kan soi selvia wa kan senior pungu na khani financial dictator te kharan ti dewa tun ma akhon pui nen kharan te khin deu ning ka ria khatiang kha ani velova ni
แห่ง finance อาตัมชันจุฮัน holding อาตาน200 crore finance กันดานี่อาช่วงเล็กเวกโดนส่วนสรการนัดทกเต medical bill max หน่วยเป็กเวรมจ้างโลกข้ามตานี่สรการนัดทกันนี่ส่วนอันที่ADAเป็กกังไงทีนหน่วยงานขันตอบเวลว่าลิมิตในเวลว่าหน่วยงานอันใดบ้างส่งขันเป็กอังไงเซลตาขมีต่างขันไว้เบลจะส่งงากันดาบกะทีน CSS scheme โลดเลนตัว SMS counterpart funding เฮียน crores นี่ส่งงากันดาบกะนับว่าโปรเจกต์มูหุนาเซมชัวตัว crores นี่ส่งงากันดาบกะเซมชัวตัวอันนี้จู่กัน local อันนี้ post office อังเดียวกันนี่กันเป็นช่วงเลยโดนกันโดนฮี NCDC law นั่นจังอ่ะ cooperative society ที่ project กัลปุยนั่นตัว crores ส่งกันดาบกะSaski project a ringot po yang crore sangkat kandani finance ahian kan la pechuak le vek don kha a implementing department ten urban infrastructure development fund ahian department te na thona to 30 crore boka chu chun in pe huna kan pele anga EAP project atan crore somni paruk point palibial ania state chunga sarkar ngai poimo big kong te siam na tur crore somsari kanda boka kum dangain kanda tama kong hi kan ngai poimo kakatsu nakina lapek chole turkhani tin state priority project kalpuinan crores za kanda bok ani khangkha finance department budget al tilang tamtu ania maro chu chok le vek tur ania tin heng ba ga hian max bill pek na tur crores za somthum le pension lo le other retirement benefits atan NPS subscriber te matching seratan crore sang ni zanga pani point panga pasari da ani bokani tichuan finance department man tur big ni lo department dang te man tur finance a lo da lai lok chu crore sang li zaruk som pariat point pakua pasari ani tani hemitel lo hian finance department budget chu crore za somthum pani chau ani tin saski kan soya kumina hian kum zonga kan diat kumin kan latianga tun kum kalmek alaral lova ta hian vaibel se sang khat zanga som point pasari panga kan dong to a hemi session kan nei nuwa hian engem masat kan don bel mana chung kan don zong zong soi tru lo ma ro chu lom man kan don chin na chia hi incentive kan don chau hi kan soyenge alom mai hi chu ni som paruk thlasom pani sang ni som ni panga khan part 5 nuaya crorza mining sector reform kan donga ninga thani sang ni som ni paruka part 4 nuaya capital expenditure kan ti thadawangin crorza som kwa pakwa point pani pasari kan donga budget general discussion kan nei lai te khan capital expenditure hi tlem lu duk chuti khati kan tia kainin heta tlem kan ti lain central sarkar chuan pason na ruangam infrastructure laloma inti thae loman hidong te u min ti ani kan lom khom mai tin khamini ve khan pathum kan dong throi ni part 7b a hian agriculture digitization a crore samruk andong boka part 8 noya land reform a revenue lam hian crore som panga andong boka chuan mani mai khan ni som pakhat thlathum sang ni som ni paruka khanin pali kandong throi maya khamini khanin pakhat chu part 9 noya ni a financial management inti thae mai efficiency in financial management lo mana vaibel se zathum somnga kan peng chuan on tia aimin on peni kan lom khop mai kamini ve khan part 10 e nuaya urban planning reform nuaya vaibel se za somli le pathum kan dong boka ten part 10 e nuaya PCT yatan ten zolatan crore somli kan dong boka ten part 10 b a ease of doing business a crores a som pani kan dong boka hi atep ter to se kan dong lawang ti kan lau khop maya finance lama kan ho tu te kan finance commissioner te an buai le a huta central finance ministry a pumanga kan neya finance secretary tin kan tlang mi pakhat secretary om boka kan zuk zin tlang chang hian amu te po min ron mu ve a
อันนี้ขวานินชันเฮมินไงปุยเอ็มาเอลายากันคอมมิชชันเนอร์เตเนนไทยตบอันสวดหลานนะอาซาระโลดสวกอันนี้เทียลมเลียตินกรีนฟิลด์ซิตี้อันที่ฮีสอมปันฮิเจ้าทันตุรนียสุดท้ายชวนดีลนะครับ Point of order ลูกกัน CM มินาเนี่ย reform based incentive ที่ข้าลมครบมาเสียกันดงที่ข้ากันปลูกที่โรคตัวนั้นลมโลนเวกันนี่ที่ข้าสวยเชียงเสละเชื่อแต่ว่าจากองเวง 100% loan อันนี้สกินนี่ส่วนไอ้ยังโจป้อจุนี่เสียกันดงอันนี้ทีนให้มีพิสิทธิ์บีกับฮีจูดีลน่าตั้มเสียสองปันนี้เจ้าอินเดียรามาทันตุรนียอันนี้จูดีพีอาร์เนนเอ็งโลอาทิตย์รู้ทรงเนนอินไปวิกตอเนียแกนี่มาสเตอร์พลันพวกกันละไปสิละวะส่วนวันส่วนกันมูลวังตีกันเราวางอินเก้า SD ผู้สนท่านนะจุกหลานทำไมเตะกติยาจุกอมจิลนี่จงเตะอวังเตะพอจูอันนี้ตะกันDepartment how to tenen an vain an trangkai an chunga lom thu ka soidu a tin railway ho po kha voina hian an ron chowa zaina hian tenzol an riak dona chu chuan tenzol thenga railway alignment tur kha final hal an tum to ani tin ni som pani tun tha ni som pani khan National Disaster Management Fund hiไว้เบลจะสมรีปริยัตpoint ปริยัตปฐุมกันดงเล่นnoไม่บอกนี่แต่จันทูร์อารมณ์เล่ไม่เต้นนิสอมปฐุมอาเฮียนตุนไทยเลยจวลอาเฮียน health sector grant อาเฮียนินไอ้15 finance commission หน่วยค่ะอะไรนี่แต่อาเฮียนินไว้เบลจะทุ่มอันนี้หรอไว้เบลจะทุ่มเลยหน่วยสอมปัสรีกันดงเลยบอกอันนี้ตูนการกัลตาชุ่มขัดกันดงมออันนี้เบอร์ไหมอารมณ์ครบอันนี้เต้นให้มี devolution of taxes อาเฮียนสเตทดังเตะข้าเต้นเตะกันนิ่งขายขี้นะที่ล้มด่านช่วยเหตุอย่างเฮียนี่ loss rank อันเสียมันนี่ loss rank อันเสียมาชวนตูนจุ่มbudget ahian India rampum puya Arunachal Pradesh in antaniam na sabira andiam lama pakhatna niya panina Bengalaya pathumna Nagaland palina Sikkim pangana Manipur parukna Punjab pasarina Tripura ania kan north east how hi alung oilo mai niข้าอันยามเบิร์ปุ่งโลวะพวกขันอันยามฟาลสิงห์ขันอันเตลเดวฟิกมาย่าส่วนบางส่วนสกิมชีฟมินิสเตอร์เพย์ส่วนเดียวเลยตารมิรอนทนะเดฟิซิตกรันนั่นติดต่อบริงดเฮียดิกโลอีจังหังวินอร์แรงอูฮารอนติเศร้าสวะอันลุงออยโลเล่อันนี้สุดยังกันมาสักสเตตอันอมไลส่วน again เร่งเวทุงอาปุนนาขันอาปุงตัมเบอร์อินเดียรามาฮาริยานาปะขัดนาปานีนะเกรัลาปฐุมนะกันนาตกาปาลีนะมิโซรัมกันนี่เต้นเลยบ้าริมมิจูข้าพูกเตอัตมาสัสกีเตนิชวนเลยบ้างข้าอันวมโซก้าอลอบมโซก้ามีปุยตานอันนี้อามาโรจูเลยบัดฮัลโหลจีเฮียมันนี่ internal debt กันที่ healthcare bill อินบัดสักเร่งอังจีเตมีทีเอบัดเร่งจีเตมี workshop bill บัดลัดเตขัดยังชีช่างcontractor bill บัดเร่งเต internal debt or power bill บัดลัดเตขัดยังชีส่งขาเลยบัดทะเลาะจีเนี่ยกุมตินกันตินยามจีนี่ผู้สปีกเกอร์กันนี่ชวนนี่กุมินาเฮียนไวเบลส์สมนิปลีพอยน์ปักวัวอิน internal debt พิกันตินยามเลยอันนี้โอเลdemand 40นะกลุดตองplanning and program implementation นะเฮียนี่ให้มีหน่วยเฮียน subordinate office ปฐุมเอามาจงเตจู research and development branch เต directorate of economic and statistics เล directorate of science and technology เตอันนี้
Planning Department หน่วยมาลากนะเฮียสาวขบไหมมิโซรัมมาโซนนั่นนะทอซงเดียวทอฮี Planning Department กัลตั้งไงตัวเล่ prioritize อันนี้สุดตาให้เฮียน project บ่ซุย convergence เล่ monitoring กงอ่ะนั่นสัตกินมินติสักอันนี้ Planning Department ฮี Department ฟังเต็มมาลากด่านตัวดวงตัวเนี่ยวางอิน Transform Mizoram 2047อัตรังอินบุลอันทรันอิละคุมสังนี่สมลีเลปัสริฮีอินเดียอินซาเลนนะอันนี้คุมซานะอันนี้โดนะเฮมินหุนาอิจวนรัมจังกัง develop country นี่ต่อตุรินสุรการไล่ปุยจวนมัทลีร์วิชั่นอันนี้ยะเอาละวิกฤตบารัต2047มันอันนี้อินเดียรัมจังกังอันนี้โดนจวนสเตทอินเตฮี develop state กันนี่อ่างายะเฮมิกงามินกายฟรวยตัวเฮียน transform Mizoram 2047จูตัวคุมชงเฮียนกันดวงชวกตาอันนี้ Transform Mizoram 2047หน่วยเฮียนมาโซนนักเงินเล็ดโลในตุริน infrastructure industry และ service sector มาลากนะอมจะในมังะรัมมาโซนนักลปุยตุมอันนี้มาเลียทุยตักเละ target สังตักเสียมันนี้จงเตจูกุมสังนิสมลีปัสริยจวน Mizoram economy state GDP จูเซงไวเบลเซนหน่วยสมนิปังะอัลลันกายาอินเดียรัม GDP 1% ทอเวตัวนั้นยัน 0.1% เจ้ากันทอนี่ข้ากันตุมันนี่เต็นกุมสังนิสมลีปัสริยชวนมิโซรัมปาร์คาปิตาอินคัมจูหน่วยสมปารุกหลานกายเตอันนี้วิสันที่หลอดลินนัตูร์มันรัวตานสุรการชวนฮันโฮลดิ้งสกีมฮีอามังเมกันนี่กุมเนียมลิกกันสุรการชุงยันสกีมหน่วยยันพลักนเลียนตักกันในงาลาอภัยหมอจวลเตกันรุนตาหลังโดนอันนี้เอตอภัยหมอจูลอนกันเปกายันสุรการการันตุระกันตรงตุนมาขันมิโซรัมซีลิงออนกัฟเมนต์ Guarantees Act 2011ขักันเนี่ยข้อตินเดียวทอเฮียนให้กันเอาปุยนี่นกกันเทียนี่มีมัลเนนลอนเปกขับนดานอันนี้กันสุรการชวนให้กันเชียตังกันตีจูหุ่นจูกันมีปุยเตเลบิกตะกินฟาร์มเมอร์ตะเฮียนหักเลมากันอเมนตาสังนี่เลสมนี่เลปลียขานสุรการทรินดานชะโลเสียมชัดมาสักจิงะกันเตลตาขามีวังขานตุนส่วนการันตุระกันโลจังไทยตานี่บ้านกัยนัตุมเบอร์จูมานีไอซงเทนมิโซรัมตานเฮาสักนัตามทยังเบอร์อันเสียมามิตามตักตานะไอซอนนัทราอันเสียมสักไทยนานะปุยเฮนี่กันปุยเมกไทย Progress Partners กันติยาตุนายนเทรนนิ่งและฟันดิ้งมังอินอันบ้านกันกายเมกันนี่อุลุกตะกิน Progress Partner เตหิทันอันนี้ลอนและกรันมังจันปุยนับเปกเมกอันนี้บ้านกัยสกีมฮี Central Scheme เตเนน Convergence กัลปุยเมกอันนี้ State Bank of India MRB Mizoram Cooperative Apex Bank Union Bank of India และ IDBI เตเนน Memorandum of Agreement ฮีกัน sign ตัวแห่งแบงก์กัลตังเฮียน 100% interest subvention loan มังอินกัน Progress Partner ติดตามกันตรังเมกอันนี้ให้มินว่าเฮียนมานัสตะกินกันลำเมกอันนี้ให้ตัวนายเฮียนที่ลมอมเดไม่จะ Apex Bank ฮีSchedule Bank กะปุ่มอารมณ์นิตาให้ที่ลมอมตักอันนี้สุด North East เฮียนินอาสัมเจ้าเฮียนิ Schedule Bank อันละนี้ก็เรียสุดที่งา Apex Bank เตนโลอมฮาลไม่แต่เฮียลมอมมาให้ที่การ Cooperation Minister เล่ Secretary เต Registrar เตทอกตูส่งเตมาลากนาจาร์นี่อันจุงอารมณ์ถูกก็สวยนี่ Hand holding phase 1 หน่วย Loan Assistance Deal 2 means สิงคัดสังคัดจลีสมทุนปกวนออกมาแห่งมีเตจังเฮียน Progress Partner จะสริสงาประคัดทันส่วนนี้แห่งทันส่วนเตจังเฮียน Progress Partner จะทุ่มสมเรียดประสรินโลนมุตอินโลนเป็กส่วนจาที่อวาอินไว้เบลจะสมทุนปทุมปอยประสริปนิไลนี่ตัวนี้เฮสกิมหน่วยกุมจันเวดันเซลาปุ่งรุสังนตูร์ interest subvention มาสเบอร์จูไว้เบลจะสมปังอาปอยประกวปนิ Progress Partner loan หุ่นตะการูลตานเป็กส่วนตัวนี้อมเสียกันเชียดกันริงloan rule ชาติจูอัน loan rule ตัวข้าการ rule เล็ดสักเวเซลนี่กุมตินไว้นี่อย่างส่วนนี้การ rule สักจุมีตานส่วนขัดจัดกันเซงตัวนี้กันละ rule สักเซลตัวนี้ Phase 2 ฮีนิสามปะกัว September สังนิสามนิปังอาคารหนนี่
phase 2 nuai hian loan assistant Hmar ni som sang ni som ni paruk thleng khan deal 2 mi zaruk som ni panianom to a heng singa tang hian loan mu thei tur progress partner za somriat pariat thlan chua to ni in progress partner pakua in loan an mu to a loan pek chua to za thia va in nuai som thum pathum point pasari panga ani loan baka CM special package nuaya grant mangin progress partner tam takbana kai mek anni phase 1 nuaya CM special package deal 2 mi sing ni sang kwa zasari zanga somsari pakhata tagin progress partner tranpuina dongzat hi sang ni zani songa panga thlan ni in tranpuina sumpek chua za the zawa in crore som pariat point pathum ani tin phase 2 nuai hian CM special package si Mars ni som sang ni som ni paruk thleng khan deal 2 singli sang ruk zani som kwa pani om to in heng atang hian progress partner zariat somnga paruk thlan chua to ani han holding scheme nuai hian tun kum chung hian mason na lian tham tak kan nei bela chu avoi khanna tan January som ni priya sang ni som ni paruk khan Mizoram han holding venture fund chutlang zar ani he venture fund mang hian startup base om a equity investment kan ti thei to do na Mizoram sarkar chuan crore som ni lai he fana hian commitment a siam ngala hei ba ga hian sidbi fund of funds le investors te tangin fund hi mu bel tum me kani hei hian kan entrepreneurs te mason zel turin chou chuak se kan ti le mai Mizoram atang hian unicorn company te po ronding chuak turin kan in chou ani hei hi kan entrepreneurs ten man lak na khan India ramte foreign atangten anon ti venga anon invest venga ti khan anti howanga unicorn company ni tur hian US dollar billion khat antlinin unicorn company hi ani thei ani Mizoram bana kai scheme noya component poimo takchu zau cluster approach manga agriculture and allied sector ti mason ani hey focus 2.0 manga malak ani dona focus 2.0 hi EAP ani dona tun thachunga hian loan agreement ja felman tumani he project kaltlang hian kun na thok tu chung kwa sing sari le sanga ten an thlai le bu chi nemo an ran vul an tam zok an thara lok zoka an thal theinan ma kan la don ni focus 2.0 hi kan sarkar zau policy ti lotlin natur man ruan ni dona convergence in a thei anga kalpui ani dona ni china khan pulalte ning ka ria thingtlang na tho lo nei hi angza tin nge in ti tlem to atia figure chia kha kan nei lowa amaro chu focus 2.0 hian kan soi to ang khan chung kwa sing sari le sanga kan target dona khang ho kha chuan thingtlang lo an wat to in kan ring lo ani chu chuan na satakina tiniam dona chu chuanin kan ram ngo te po hum hak dona tin chief minister rubber mission a hian chung kwa tam tak thingtlang lo wat to lo hi kan siam meng bok ani an holding scheme amalak na poimo tak dang pakhat chu price support manga kan kun na tok tu te ba na kai hiani tun kumkal lai me ka hian so thing kan leizat kan free a ei vaibel chu za somli pakhat chuang kha support price tang khan kan han seng kha ni a hetiang za ti tingtlanga poisa thunania kan rural economy po na sata rancho beisei ani ti chuanin tuna hian har san na kan tok me ka so thinga hian achan chu kan farmer ten retlom zokin banga an thaltlan mai ni khatia retlom zok an thal khan keimani kaltlang lo ani ka chuan support price ka kan pe thei lowa support price an chan phok ani an ma ni tan khan a hlok lo ani chu ba ka a ret asan thelo pha zo vek ani cheng som ni panga lo pe phal anom chung kha chuan kan ne na tang khan kha ai to le du kha kan mu thei ta lova chu chuan in min ti mang ang ta a chu wang chuan kan farmers te kan dem ngot thei lova poisa ten ma mo an har sa ma se an tan chan na ni cheng som ni panga an thal khan cheng som ni panga dang an hlo zel ani chu vai mi lo nga kram ro I tang tlang ang u kan ti hian ole chu ti thei seng in tu na hian are ti sang dai to tur ni ma se an lo thal le thina wangin are thi sang thei tlat lo maya
ale lama farmer ten an tuara so thingli na hun le so mai don bok to sia chuwang kan agriculture minister te kan mambi ten ngai to na thar an siama tun kara hian secondary collection center zong songa hian so thing hi collect stock mayang antitani chuan somrukvel mun kan ne mizorama da chuan kan lo stock pot maya chu da chuan farmers te kangen du chu mani SCC thewa khan vai ne na sal tolovin so thing te lo da sela leitur felovin kan dang char don ani heng pon lama sum dong ho hi ti chuan min ron dor ngei ngei dona a ret kan ti sang thei don ani amaro chu lo sal ru le sel kanom kha chuan dan kal em khan lon zalen nani ve tho wang khan kanin khap thei tak tak lova angenin kan nge na tun kar tang chuanin kan SCC ya vek lo chung lut selangin ada nain adai chin khakan han la photanga ron cho tur chin bituk angzel khan kan kal lenga chu kan ti tlan thei chuan tu na tang rei lo te hian a ret ap so to ang ti kan ring ani tin han holding inatum poimo tak chu decentralization hian ni le a hemi konga hian tun kum chung hian ma son na nas tak kan ne ya Mizoram District Transformation Program tran alone ta he transformation program in Tumber chu District Planning Committee manga DC ti chak ani avai khanna tan district in hian baseline data le district vision mumal tak anron siama convergence planning te pon ron siam bokani gap funding atan Mizoram District Transformation Program nuai hian DC te na cheng vai bel khat theu pek ni in program anon se project anon siam meka mani se son lai khan ei kan vati lok ani chu ti chuan district tina he ta tanga sarkar scheme le program ni lovin khorang ina an mamo ni an thiat kha an DC te kal tlangin anon ti venga tan khan poisa kan lo pedon ni grassroots level planning kha aro chho na tur ani tani ei India ram point ma na tanga asoi ni secretary dai lima tanga mi district budget kan siam saringot hi achunga chengte mamo phuruk tak laklo chu vai an mani a khochunga omte khan an budget an ron siamang DC tinin crore khat theu kan pe a chu inang diak in kan sem don lova an in elanga atitra district apiang khan pe belanga MLA te theu point in elna hian kan bial te theu thei top chu pui turin kan ngen ani tin grassroots innovation hei emichoi kan promote kan hantile boka Directorate of Science and Technology hian an tholok khop maya innovation facility center aizol hi Mizo grassroots innovator ten na satakin an bo mekani heta hian Mizoram masaberata chief minister inventors challenge bot sailo ni to heta ati thate hi seat fan pek ni in henga tang hian call thatak tak te lo chuak mek zela National Innovation Foundation tenen thokhovin zopa tual ser thiamte khosiam chuapo amamo tu tenena pegle vilzui na po kalpui tura malak mekani infrastructure development lama lutila project prioritization le selection zong song hi planning department kaltang vek ati ani to wang hian he department hi poimo ta hle mai tun kum chunga scheme franga kan achievement anta lang taila nesis roads noya kong kanlai nasa MMA hey puk jing to sil resort road crore sangkat points of nile pali manpo du sak takin kan member pui campaigner kan pe kati khamania akha thadde win thokse kan duani tin nesis OTR om le ta hianin project panga kan approve to heng chu soi kim chang lo mayang PMJVK heta hian project som approve to ni ya tun ma khan PMJVK hian kan ram zim te chau kha awama chu wang chuan social welfare noya khan alom thina tunai ra chuan state pum puya cover to wang le sectoral project an kalpui to wangin nan works department ina a khoi chi nia alan to lo wang le state dangan ti dan te kan thlirin hemi hi kami tribal minority affairs nen khan planning a alut ta a tichuan kan va in department zong ka sum kha voina hian kan mang tangkai tlang ta ani
then Article 275(1) po chumi kentel chuan ya ta hianin drug treatment center hi mamit long tlai sai tual khozol le na thiala ta hianin crore som thum pani kan sangson don ani chuanin sit som thum theu om tura ro man ania Eglavia model residential school EMRS hi dona sangmek paruk kan ya anti map meka manian agriculture minister in miron tloa anzo wat ula pasari pariat dang chu kalau peleng chu min ting heng hi a ei chu kanzo wat acha kom viau ani ten saski country a speaker khongain 275(1) kha kalpel dona sinpo khagaron soya 275(1) kha sarkar masa khan bulletin project somvel kha ongoing kha tun sarkar hel sunjom lo tak maya example karon pe ka po dar lona construction of multi-purpose hall noise sari le som ni man kha 50% deu tho physical kan ti to financial achievement 20% vel chok kha anya chu a minister concern poka zu muwa lekha poka thona sarkarin a physical le financial achievement te ron report ha se kan lo release sangatia a lekha po engkim kha department kan petowa nikum mei thami to khania chu min lo enjui sakapa tool ve project pending ani hi ne sarkar ma sathil khan ya tin planning alu ma thil kha ani a enge achan UC te hunan thelu thailo nge ni kan lo enfia don nia tichuan heng saski kan muatra kan ngai poimo zual hi kong a hian kan penasani saski sumi kong hi mi pui ngai poimo a power angai an kan ngai poimo a tin tui kan ngai poimo ni bu fine heng kan basic needs ani chu bang chuan department nang po longoi ram ro in thik lova heng hi apoimo te nia heng a hian kan petam big don ania kan tia an nia hian kan han kaltam tir rep tri ani tin project monitoring committee china kan soi report po heta kan dona kha ai hianin nan thok thae maya ei kan vaya kan tlan nania sarkar tabik po am lova kan vaya kan io te khom na ko khran io NGO io le a stakeholder dangte io kan han meeting po hi kan thu thina ni ai hianin tam tak an endik to a kan member zom tak te po kan ngen du chu an bial thewa na tho thalo om chuanin in silvat ni selangin project monitoring committee kan ron tir haum vat zelang an ron endikang na thalo hi om kan phal to lo ani kan strict via ma ro chu thi thiap ven tak hian in ven thai si lova a trend chu kan thriat tir le te po no mani tiang chu ania heta hian kan zawaya kan thriat ta na poimo kan soidu chu project chen khat a zo hun tura bituka zo theilovin a zo hun tur an lo pot sei ve ngot mai ni an department a thunei tu ten khan project monitoring committee rem ti na tel lovin to department main target date of completion hi po sei to lo turani kha department zong zong in lo tria selangin dikchia chun frank taka soimi kania kai chu ahun an po sei hian estimate and revise awa hian na thona na kal ngai meulo tu te mo ipte hian lu ziani corruption bu pui pakhaten hei chu wang hei ti re kan du chu wang chuan project monitoring committee riat pui lowa ma ni thua target date of completion lo son langot kan om chuan action kan la don notification emo OMM po chu atrang chu kan ngai poimo em ani ti kha kan soidu ani tin dashboard yang reng le engemo hi kan nga tin CSR hi chief minister office ti hian kan han khoita hian omzia anei le then kan directorate of economic and statistics te po hi database menga na thokan nia one state one statistic tia hianin nan thokna se ma an na tho hi soitu tam takom tin science and technology lampang te po hianin hei kalatlo pui man lova
แห่งฮิตุนไลไซน์เทียมนะมังะทลายเตนัทตีร์ตุมนานี่จู่ๆการกุดนัทนาตันปอยโมมามันนี่อันป่าตีสวดทาร์เพจูป่าปอฮิอังมังลวะไลน์ส์แมนนั่นที่สักไอ้บักในขับเบมุลที่อังไม่นี่ตุยขบมาขัดยังจีดข้าที่ทะเลเดียวกันติดชัวกะแห่งเฮียนไอจนนักก็วิกอันนี้แต่รุ่ยลงไงแต่พอกันสิตีรังากันเทรนงาขัดยังขานนุปุยในเทียนภาษาในเทียเสียมชัวกะกันตุมอันนี้เต็นตัวน่า WRC potential กันในแต่พอฮีเฮกเตอร์สิ่งทุ่มเละจ่าสมนี่เละพังอาไลนี่แห่งแต่พอฮีแห่งติ้งเงโลกโซกันตีเทียงเฮกเตอร์ขัดเราว่าอียิปต์ชวนทาร์นี่แม่มันนี่แกนี่ชวนกันทาร์เลแม่มันในอินเดียพอยน์เทคโนโลยีสิ่งเฮียนี่เสียงวางชวนควอนตินี่เราเป็นควอลิตี้แกนี่ยังรำซิมมิชิงเคลมในจูกันชันอ่างไงอันนี้เต็น planning กันที่planning ไล่ตักฮี research and development branch แต่ฮีอันนี้อันพอยมาเหตุเฮียนินอันนี้เฮียน capital formation กันสุรการเฮียนมากันละเลนี่ที่อาเซียนนัดจูเฮมี research and development branch อินานิคุมกุมินะบัจเจตอันดอนตำนะฮีหน่วยสิ่งนี้สังกัดจารุกสมควบปัสรินอัดลิงอันนี้จงฮี capital formation อาตานะตีตัวอันนี้ก็สวยตัวอังคารขมีวังคารลมมันโปกันดงเฮียลอันนี้ค่ะเต็นโฟกัสข้ากันติสาวโดนะกันติบกะติชวนมิโซรัมฮิรัมจังกัง develop state อันนี้ไทยนั้น planning department ส่วนไงตัวนั้นไทยโตเป็นเสียงเริงมิโซรัมสุรการตัวบูร์ทิ้งตังตักอันนี้ส่งเมกันนี่มิโซรัม flexing scheme ฮีเล่อ project prioritization แต่ฮีนับไปหมดตักอันนี้สุดยังบอกเห็น statistics เล่ science and technology เดี๋ยวเราชวนมาสอนนักศึกษาชวนทิ้งอันนี้ไทยตักเราเฮด department ไปหมดนักเรียนอินผู้ speaker กุมสังนี่สำนีปรุกบันเสตาเฮียนินimplementation อาตานเฮียนขัดจัดกับปอยสากันหันดาตาอันนี้ที่ชวนดิมันสมประคันนั่นแหละสมประงานนั่นฮีกัลลัดล้างโตไม่ยังGAD และ SAD ฮีแต่เฮียนิน allocation of business และ transaction of business ฮีอันขอยามิโซรัมเฮาส์ครั้งขอยตัวนี้VIP เตอันโลเทน่าโลดงส่งตัวอันนี้บกGAD ฮี administration บุลปุยไลอันนี้airport เต helicopter service ที่เต secretariat in rail ball ปุ่มปุยฮี GAD นัวยอันนี้เต็นinformation commission กันที่เต Sinlung Hills Council เตเล Sialkal Range Development Council กันที่เตปอ GAD นัวยอันนี้เต็นอันมาลักนะปุยตักจูกุมจาสมทุ่มจวงไอโซกปุยลายลีตะกัสซัมไรฟิลบัตเตอร์เลียนเตโซกสังละมาอันมุนทาราอันนี้ส่วนสวกเหตุออกตุบานิสมนิปฐุมสังนิสมนิปลียagreement กันไซนะสมินวัชวันยูเนียนโฮมมินิสเตอร์ผู้มิตรสะมาร์สนิสมปังอาสังนิสมนิปังอาโลกาลินเขียดปุยนอามามิดมุงเงียรำอินลันนะ survey มาเตอินเทงตนนะกันมังอันนี้ค่ะ